ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone botswela tshwa amogela dikgang tsa nako a boraro tse di tlang go yena ka Ntebogang Sebetlela pele a re lebe ditlhogo. Tautona Boko a simolodisa semmuso puo ya Sekalaka, Sekgalagadi, Shenaro le Seshei mo BTV le Radio Botswana. Batswana ba ipankanyetsa go ipelela boipuso mo pusong e ntšha. Lekgotla la Botswana Tennis Association le tshegetsa itutuntsho ya bakatisi ya Play and Stay. O tshwanetse amogela dikgang tsa nako ya borataro pele. Tautona Advocate Maboko simoloditse kgatelopele ya lefatshe leno ya go akaretsa diteme tse dingwe tsa monogae mo thelebišeneng le serongwamowa sa setšhaba. Fa a bua kwa tshimolodisong eo, Tautona Boko o buile fa phitlhelelo eo e le sesupo sa maitlamo a lefatshe ya go diragatsa tshwanelo ya Motswana mongwe le mongwe le go ipela ka letso la Batswana ka kakaretso. Tshimolodiso e ne e tshwerwe mo Gaborone mosong ono. Botswana Television le serongwamowa sa Botswana di tla simolola diteme tsa monogae ka puo ya Ikalanga, Sekgalagadi, Senaro le Seyei go tlaleletsa tse di ntseng di le teng tsa Setswana le Sekgowa. Kgato tsa ntlha tsa tshimolodiso ya temogo le tlotlomatso ya diteme le dingwao tse di mo lehatsheng la rona. Ba ba buang ba re ba utlwile kgang e buega ko phuthegong ya kgotla ko Mahalape. Kgang ga e simologe ho e tswa kgakala. E tswa kgakala ka gore se leng tshwanelo ga se diragadiwe kana ga se botlhokwa ka gore se builwe ke mongwe motho. Go sa kgathalesege gore ke wa maemo a ntseng jang. Se botlhokwa ka gore se tshwanetse se nne jalo. Se baeteledipele ba ka se dirang ke go se lemoga gongwe le go se diragatsa. Mme re ha go lemoga le go diragatsa tshwanelo ya merahi ya dingwao ya dipuo tse di mo lehatsheng la rona. Batswana ba tsweletse ka go ipankanyetsa boipuso jo e tla bong e le jwa ntlha mo pusong e ntšha kwa toropong ya Francistown. Banni ba tlhalositse fa ba emetse boipuso ka matlametlo ka jaana ba solofetse gore ditiragalo tsa ngwaga ono tsa go ipelela boipuso e nne tse dipharologanyo. Ba re ba na le tshepo le tsholofelo ya gore boipuso jo e tla bo e le tswelediso ya tse dintle tse puso eno e ikaeletseng go di dira tse di tla tokafatsang matshelo a bone. A re utlwe Terry Makgweng ka pego. Fa e sale lefatshe leno le tsaya boipuso ka ngwaga wa 1966 le gatetse pele ka dithabololo. Toropo ya Francistown ke nngwe ya tse di tsweletseng ka go golela pele le dithabololo tse di bonwang ke mang le mang o etelang toropo e. Le fa go ntse jalo, banni bangwe ba tlhalosa fa matshelo a bone a saletse kwa morago ka jaana ba ntse ba itemogela pharologanyo e kgolo gareng ga ba ba itsholetseng le ba ba kobo dikhutshwane mo dingwageng tse di sa tswang go feta. E re ka tsholofelo e sa thabise dithong, banni bangwe ba tlhalosa fa ba solofetse gore matshelo a bone a tokafale mo pusong e ntšha, mme ba ka ya fa seo se simolotse go itshupa ka jaana ba itemogela diphetogo dingwe tse di nametsang. Ke solofetse gore mo pusong yone e ntšha ga ke utlwa ga puso e ntšha ka ga e buang ka teng, ka ga e solofetsang gore e ka tokagatsa ka teng. Re sologela ditiro, re sologela phetogo ya botshelo ka gore ga ba ntse ba bua yana ditiro ka re dintse ba sologetsa gore di a tlhagoga jaaka botataki ba setse yanong go twe ba busa. Re sologetse la gore jaaka le puso e ntšha gongwe e tlile go tšhentšha dilo tse dingwe tse e leng gore ba kana ba re direla tsona tse e leng gore ba tla ba tšhentšha jaaka e simolola e le puso e ntšha go ba tla dira mo go botoka. Bagwebi ba ba botana bone ba ne ba supa fa malatsi a boitapoloso a monongwaga a sa ba sologela molemo fa go tshwantsha ngwa le ngwaga o fetileng. Le fa go ntse jalo ba supa fa ba na le tsholofelo ya gore go tla tokafala. Ba bo ba tlhalosa tse ba eletsang puso e ka ba thusa ka tsone. Nna ne ke eletsa gore re ka fandiwa go lebile gore business ya go ke a mohuta mang e ka thusa setšhaba go le kae
go tsholetsa itsholelo ya botswana. Nna ke dumela kana ke sologela gore ka ga ba sologetsang ka teng ke dilo tse di tshelang ka gore tota puso e ga ena ngwaga e sa tswa go tsaya mme go na le diphetogo gale le gale tse e leng gore ba di dirile tse e leng gore ga se tseng ka dingongoregelang. banni ba tlhalositse fa ba itumelela diphetogo dingwe gareng ga tse dingwe tse puso eno e setseng e di dirile tse di akaretsang go okediwa ga madi a bagodi le madi a itshetso a bana ba sekolo ba supa fa seo e le kgatelopele. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. banni ba kgaolo ya bobirwa ba kopile lephata la papadi le tlhabollo kgwebo go tsenya bojalwa jo bo dirilweng ka setlhare sa mokolwane mo majalweng a Setswana a letlelelwang mo lefatsheng leno. Ba tlhalosa fa bojalwa jo bo tlwaelesegile mo kgaolong ya bone mme jaanong bono wa fela ntle le molao. Ba ne ba bua se mo phuthegong ya kgotla le tona wa lephata leo Rre Tiro ya one Ntsima jaaka a le mo letsholong la go buisa batswana ka tshekatsheko ya molao wa manang le theko le thekiso ya nnotagi. Mamosesiska Kapego. Tona o tlhalositse fa mo nakong eno molao o sa letle gore majalwa mangwe a Setswana a ka diriwa mo malapeng le gone go rekisiwa kwa marekisetsong. Mme ka go le gantsi metse kgotsa dikgaolo di na le majalwa a itsegeng ka one, banni ba bobirwa ba ngongorega ka gore bojalwa jwa mokolwane ga boyo mo maineng a majalwa a letlelesegang. Rona re na le bojalwa bo bidiwa Skoko, re na le bojalwa bo bidiwa gote mokolwane, re na le bojalwa ja morula. Go na le paka e leng gore a kgona gore a ba le teng a mangwe a tshwana jone ja morula jo ba bo beile hala ka dikupu re bo phoza re ntse re eta re zoazoa yaanong ne ke re le yone le telele ba lebe gore a bo ka nna jang go tsana mokolwane ka gore go o bonega morula ke a o bona le ga o sa bidwi morula mme ke a o bona gore a gore ji bo go tsana mokolwane ke majalo hela e leng gore a teng mo majalo ra ana gone a e reng gore ha wa utlwa bogale ja gone a tsamela gone go Sekoko mme a tswa go mahatsing a sele gore le bo London Dry Gin yaanong le rona ka gone gone re ka tshela ha e le gore no ka dirwa bobirwa Dry Gin kana gore go na le dithuto tse e leng gore a di dira e be re sa di tseye ka thwagalo mme e be re di reka di tswa ko mahatsing a mangwe gongwe ta re bo komele gore gongwe re na le product e re ka e rekisang ko mahatsing a sele le rona e bidiwang Sekoko e re etsang hela gore ka gore ke a Setswana re itirisetsa re le nosi mme le ko mabarakeng a mangwe re ka isa teng. Banni ba tsweletse ka go ntsha dikgakololo gore e re molao wa theko le thekiso ya nnotagi o bankangwa o sologele botlhe molemo. E simolola ka ya 500 meters go tswa go dikerekeng le dikwele le the highways. O ka re le di go bukile ha ne le highway hela go le bara gongwe di go di santshweng mme ha nna bara le kereke le skwele le di lebe sente. Ayo le monela license gongwe le ene a itamela thata go supa gore o tla laola jang seemo sone sa go nna jalo gore go ska ga thapologa gongwe le gongwe ha gongwe go nne a nne le measures tse le go ka di dira go heletsa phephahatsa ene tikologo ye le gore gongwe go thapologetse gongwe le gongwe. La bohelo molao wa theko le thekiso ya nnotagi o bankangwa e ne le ka ngwaga wa 2021 morago ga go inoga mo manokonokong a bolwetse jwa COVID-19. Mamosesiska, BTV News, Bobonong. Mothusa mokwaledi mogolo wa lephata la dikgaolo le tsa ngwao Rre Kabo Moeti o akgotse puso ya Amerika go boetsweletse ka go supa tirisanyo mmogo moa wa neelano le go tswelela le tisa botsalano jo le nang jo le lefatshe leno. Lefatshe la Amerika le tswa kgakala le romela baithaopi ba Peace Corps go arogana le puso ya lefatshe leno maele dikitso le botsipa le gone tota go ruta tšhaba ya Botswana mo maphateng le metse ka go farologana. Rre Moeti o bile se mo moletlong wa go ikanisa baithaopi ba Peace Corps ba ka tshwara 27 kwa motseng wa Kanye ke Sekgwetse Makwinja ka dintlha.
Rangmoeti a re baithaopi ba batla kgaoganngwa ka maphata a le mararo a akaretsa lephata la tlhabololo itsholelo, lephata la thuto ga mmogo le la botsogo. O tlhalose fa tshwaragano e tsamaelana thata le lengwe la matshego a lefatshe leno a tebelopele ya 2026 le le rotloetsang ditlhabololo tsa selegae tse di akaretsang botlhe go lwantsha lehuma, dikgwetlho tsa morafe ga mmogo le popagano go tiisa tshwaragano go itsa gore ope a ska a salela kwa morago mo loetong la puso la go arogana katlego le setšhaba. Le ka ngwaga wa 2021 lekalana la Peace Corps Botswana la tsaya sebaka la itshwaraganya le bana le seabe lefatshe ka bophara go sekaseka tsamaiso tsa lenaneo le go tla ka methale ya go le tlhabolola. Ke le tlhaloseditse ka mahelo a ngwao ka go farologana a motse wa Kanye a akaretsa noko ya Makgodumo, Pharing, Digalana ga mmogo le tse dingwe. Ke solofela ebile ke na le tumelo ya gore le setse le kgonne go etela mahelo ao. Ke ne gape ka le tlhalosetsa ka kapari ya rona ya ngwao ya sengwaketse e bidiwang Leteisi. Baithaopi ba tlhalositse fa maikaelelo le maitlamo a bone e le go tisa pharologanyo ka go tla ka methale le kitso tsa sennalaruri tse di ka tlogalang mo thala wa tse ba di aroganang le setšhaba. Re na le dikwedi di kana tharo re ntse re ituta puo ya Setswana le ngwao mo Kanye. Barutunchi barona ba puo le ngwao ba kwadile buka e bidiwang itse puo le ngwao. Buka e mohoyone re itutang hole honsi re le baitopi. Jaka mo 73 hona le karole e bua ka Makopanyi le siani serere maitseona mane ya Moropa. You are going to be the enduring memory that so many Motswana will have. Le ya go nna sekao sa sennalaruri sa baithaopi mo Botswaneng, le ya go nna sekao sa baemedi ba lefatshe la rona mo lefatsheng leno. Dikgwedi tse di 20 le bone tse di latelang, le ya go nna baemedi ba thata go feta le nna yo ke saleng ke nna moemedi dingwaga tse 22. Better diplomat than my 23 years as a formal diplomat. We need to be one world. The one world agenda will mean that we live in harmony. Re tshwanetse ra nna lefatshe le le lengwe se se raya gore re nna ka thokgamo re rotloetsa tekatekano le keletso ya go nna le lehatshe le go ranang kagiso, lorato le go somarela botshelo ka gotlhe mo re nang le gone. Where life is preserved at all costs. Ramoeti o ne a kgola a bo a eletsa baithaopi ba ba le 27 masego le katlego mo tirong tse di farologaneng ka jaana ba tla bo jaanong ba simolola tiro ya bone. Motsoneso dikgang tsa rona di a tswelela mo maitekong a go rotloetsa setšhaba go nna le seabe mo tshekatshekong le go shagadiwa ga melawana ya tsa theko le thekiso ya dino. Mothusa-tona wa papadi le tlhabololo dikgwebo Baratiwa Mathothe o supile fa go le botlhokwa gore go nne le therisanyo ya makhanselara le bana le seabe botlhe gore melawana e pheletsong e tsamaelane le go akaretsa dikeletso le dikgatlhego tsa setšhaba. Selo se se tla agang melawana e tsepameng e tlhalosa ka botlalo. Gilbert Mogorosi wa latela. Kansele ya Lobatse ne a supa le go tlhalosa ga emano ke ntshwetso ya lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo ya go rerisanya le setšhaba ga mmogo le bana le seabe botlhe ka tshekatsheko le go shagadiwa ga melawana ya thekiso le theko ya dino. Ba re seo se tla thusa thata mo go diragadiweng ga melawana eo. Wholesaling ke nngwe ya dikgang tse ke dumelang gore motlotegi ke disa maabane ke ile a bua ka yone a supa gore re tlhodisa boroko ka gore jaanong mo nakong ya gompieno e losa ba di shoponyana le di mausunyana tse di nyenyane le ba ba hilweng diteseletso tsa di license tsa wholesale se be se ra goreng jaanong wholesale ra ya go rekisetsa e be bo a tla go compete le wena mo go rekiseng ka bongwe ke dingwe tsa dikgang tse ke dumelang gore kgotsa di tsengwe leitlho go ya go pele. Tlabo di bara di bula di tla ne di sa le di butse di tlhola di tolokisa motsegare o tle go itla ka 12 o'clock batho ke gone ba tla ba tswa mo dibareng ba re ba ya go ditlabong mo go rang gore tlabo yone ya go bona go phamutela for 6 hours ha bara yone e operate more than 13 hours go mo go ba batho ba ditlabo ka hamosing a re no phatsong go ka ba tsutse ka 12 aba go tswa phakela ka 3
a re nne le a certain amount e yang go eda hour le hour or 30 minutes le 30 minutes a itsenye 200 go itlala kona go kona go motho a tla ba ga checkitse ka yo. Mothusa-tona o ne a tlhalosa ga tshwaraganyo le therisanyo magareng ga puso le setšhaba mo go dirweng ga melao di le botlhokwa thata ka go ama itsholelo ga mmogo le matshelo a bone mo gae. O ne gape a gatelela ga tshekatsheko ya melawana e ya dino e le go leka thata go laola go ntshiwa ga diteseletso tsa theko le thekiso ya dino ga mmogo le go dirwa ga majalo a sa letlelesegeng. Go na le issue e nngwe gape ya fronting. Fronting ke nngwe ya dikgang tse di ko godimo thata e leng gore re tla e lebelela re tseneletse ko teng ka gore bangwe ba ka ipa kana go na le di-license that are reserved for the locals, mme o iphitlhela e le gore batswana ba bangwe ba tabo yaanong e nna bone ba frontelang batswana e le bone ba ipang ko pele go nya, mme motho a modimo ga motswako wa tsamaya motho a modimo wa sala ka makgetho a gagamatsang. Ke itumelela gore re be re tsene mo dikganyeng tsa di-explanations ka gore ke gone ga diphatlha tse dintsi di leng teng mo acting e leng teng. Gampieno batho ba rona ba tsaya advantage kore mongwe o tla ba tsaya kore e le gore ke bottle store, mme ebile le bottle store yaanong ebile wa delivera ga ore o morago ore o delivera yang a re no ke courtesy e ke e gang di-customera tsaka e le gore nnete ke gore jaanong wa rana wholesale o distributela barekisi ba bangwe ba gagwe. Maloko a khansele a ne a supa ga amogela le go itumelela maiteko a ba lephata la papadi le tlhabololo dikgwebo mo go sekasekeng le go shagatsa melao ka morero le therisanyo, mme jalo ba rotloetsa gore a thulaganyo e ya go nna jalo e tswelele ka go dirwa le ko maphateng a harologaneng go tlhomamisa neelano le morero mo go tlhomieng ga melao le tsamaiso ya ditirelo tsa puso. Gilbert Mogorosi, BTV News, Lobatse. Malatsi fela a sekae pele ga go ipelela boipuso jwa lefatshe leno mowa wa lerato le tshwaragano o ne o tsweletse ka go itshupa ka kgaolong ya Molepolle South jaaka mopalamente wa kgaolo eo Rre Shima Monageng ka tshwaragano le makhanselara a gagwe ga mmogo le bagwebi ba motse o ba betse dikgotla tsa Molepolle South di roba bobedi dijo tsa boipuso fa amogela dijo tseo mo boemong jwa banni ka la botlhano o thusa kgosi ya Bakwena Kgosi Lawrence Mhaladi wa kgotse bana le seabe bao a re go dira jalo go molemo fela thata ebile o eletsa gore moa o tswelele ka go rena a re utlwe Jessica Pilane. Ke tlwaelo gore ngwaga le ngwaga ka nako ya fa lefatshe leno le ipelela go ipusa batswana ba kgobokane mo dikgotleng tsa bone go tla go ipela ba le mmogo, mme ba dira seo ka go ja mmogo dijo tse ba bong ba di abetswe ke puso le dithuso tse dingwe. Mono ngwaga go tlhalosiwa fa puso e sa kgona go ka thusa jaaka tlwaelo ka ntla ya tlhaelo ya madi. Le fa go le jalo mo dikgaolwaneng tsa Molepolle South gone serodumo sa boipuso se tla tswelela ka go rena ka thuso ya mopalamente le bana le seabe ka go ba ba bileng dijo tse tsa boipuso. This is just the beginning. Before we did very less for this. But now re solofetsa fa re tla tswelela go thusa go feta fa jaaka ke le mogolwane wa bagwebi mo Molepolole ke tla rotloetsana le bone gore ba buisane le beng gae go bona gore re ka tokafatsa jang ka fa re dirisanang le bone ka teng. How to deal with the workers, how to improve their service. Ke a le kopa batswana a re ska ra ngongoregelang goromente wa gompieno a re kopaneng gore tsatsi le lengwe be re dira ya ka re ntse ya ka re na le mo parlamente a rona go na le kgolagano e ke bonang. Go abiwa ga dimpho tse ke sesupo gape sa gore go ipusa ga boammaaruri ke go utlwelana botlhoko. Ga gona go supagala gore ga goromente ga re na la madi ka gore dijo tsone ke tse di teng. Motswana gore a ipele ke gore ga go na le sengwe sa se jang mo tirong e pehela ya boitumelo kampo ya botlhoko go tshwana ke gore go nne le dijo, mme ha re bona dijo yana tiro ya rona ra itumelela e tla nna yone. This is just a beginning of many things, good things that we are going to do together.
as councillors and myself as member of council. se ke sesupo sa gore ke le mo palamente ke tshwaragane le makhanselara a me ebile re santse re tla dira go gaisa fa le lona bagwebi re santse re solofetse go le gontsi mo go lona ka ntlha ya gore le tshwanetse le supe gore le mo motseng o go thusa go tokafatsa matshelo a Batswana. You are in this country, you are in this village to help where possible. Bare ra ba godisa re tsena mo dishopong tsa bona ra reka jaaka ba le ha ba motlotlo ka rona ha ne se rona ngebe ba sa gola jaanong a re neng tshwaraganyo e leng gore ga e heli jaaka lefatshe leno le tla ipelela dingwaga di le 59 tsa boipuso ditirefalo ka go farologana tsa go tshwa letsatsi leo di solofetse go segediwa go rala lefatshe leno letsatsi la boipuso le fa lefatshe leno sebaka sa go leba kwa morago go lemoga le go ipelela diphitlhelelo tsa lone. Jessica Pilani, BTV News, Molepolole. jaanong farleba sa mahatshe a Salem kwa lefatsheng la Amerika balaodi ba bega fa monna mongwe a ne a bolaya batho ba le 4 mme a gobatsa ba bangwe ba le mmalwa kwa kerekeng ya Mormon kwa Michigan. Go bolalwa fa monna yo a ne a thula kereke ka koloi ya gagwe pele a simolola go thuntsha batho a bo a tshuba kereke ka molelo. Dipego di tswelela di re monna yo o ne a bolawa mo thuntsanong le mapodisi. Batho ba fera bobedi ba ne ba gobala mme a le mongwe o ne a le mo seemong se se masisi. Mapodisi ya FBI ke ona a eteletseng pele dipatlisiso tsa tiragalo e mme tautona wa lefatshe leo Donald Trump o ne a re go thuntshiwa mo ke selo se se tshosang le tlhaselo e ke nngwe gape e itebagantseng le bakreste kwa Amerika. So jaanong a re lebe tsa metshameko le go tlala Botswana Tennis Association le ne le tshegeditse itutuntsho ya malatsi a le 4 ya bakatisi ya Play and Stay ya maikelelo a yone e leng go rutuntsha bakatisi mo go tsa tlhabololo ya motshameko wa tennis go tswa kwa moding. Itutuntsho eo e simolotse kgwedi eno e le 25 kwa mabaleng a Notwane Tennis Center mme wetse maabane a rutlwe Victoria Dakin. Itutunzo eo e ne e tsamaisiwa ke barutuntsi ba le babedi e leng Brighton Keteng le Wellington Sibanda e ne e tsenwe ke bakatisi ba bašwa mo mererong ya go katisa batshameki ba pele le bakatisi ba bantse ba katisa ba sena setlankana sa go katisa ba le 24 ba mo go bone ba ba ferang bongwe e leng bomme fa ba bangwe le borre. Itutunzo eo e ne gape ya karetse bakatisi go tswa mo dikolong ka go farologana. We haven't had quite a good number of female attending courses like this, and also the good part also about this. Re ntse re na le dipalo tse di kwa tlase tsa bomme mo ithutuntsong tse di fetileng. Se sengwe gape se re se itumelelang ke gore gompieno re ne re na le barutabana ba fera bongwe. Seo se tla thusa gore ba kgone go katisa batshameki ba bašwa ba ba tswang kwa tlase mo dikolong ka bontsi ba bone bo le ko dikolong. Fundamentals to introduce players, new players, more especially younger kids. It's from schools where the numbers are. Itutuntsho e ne akaretsa itutuntsho ya go dibukeng le ya go lebaleng. Bakatisi ba ne ba rutuntshiwa mo go tsa tennis gore ba ka dira jang gore motshameko o kgone go bonala gongwe le gongwe le gore batshameki ba nantefelelo le ke go tshameka bogolo jang ba ba tswang ko tlase. Our hope is that they go and teach or share the knowledge they've learned here because they will help cover a lot of ground in terms of. Tsholofelo ke gore be go arogana se ba se ithutile le ba bangwe mo godimo ga moo ba thuse le go gogela batshameki ba ba tswang kwa tlase mo motshamekong wa tennis ka maikelelo a go godisa. E tla re fa ba bangwe ba sa tlhole ba tshameka go bo gona le ba ba thibang diphatlha tsa bone segolo jang batshameki ba bomme. Older, they drop out, so if we bring in a good number of players, if they drop out, we'll be left with quite a good number of players, more especially female players we have. Bangwe ba bakatisi ba ba neng ba tsene ithutuntsho e ba supile fa ile botlhokwa ka e tla ba thusa mo dikarolong tse ba ntseng ba tlhaela mo go tsone. I think this is a stepping stone, and most of the coaches don't have the fundamentals and the grassroots coaching skills. Se ke kgatelo pele e tona thata ka gore bontsi jwa batshameki ba tlhaela maele a go katisa segolo jang batshameki ba tswang kwa tlase. Ithutuntsho tsa mofuta o di re thusa go oketsa dikitso tsa rona mo go tsa ikatiso. Ke selo se sentle gore BTA e bo ya kareditse bakatisi go tswa mo dikolong.
So I believe this is a great opportunity for us as coaches, and especially for the BTA to have seen it fit to extend the invite to even schools. I'm hoping to help with in future with player development. Ke solofela gore go tswa fa ke tla kgona go thusa go godisa motshameko wa tennis mono gae le go godisa batshameki ka kakaretso. It's really important for me to try and help Botswana develop athletes. Go solofetse gore ithutantso e oketse dipalo tsa bakatisi ba ba rurufaditsweng mo ditlhopheng tsa tennis le mo dikolong. Ithutantso ye nngwe e solofetse go tshegetswa kgwedi e tlang e tlhola gabedi ko Francistown. Victoria Dakin, BTV Sport, Gaborone. Kgaisano ya malatsi a mabedi ya Champions Cup 2025 e ne e rulagantswe ke lekgotla la Kwena Regional Football Association e bile le mongwageng wa yone wa bobedi e kailwe e atlegile fela thata go tshwantshangwa le ngwaga o fetileng. Kgaisano eo ya maikelelo a yone e leng go rutuntsha talente go tswa kwa moding le go tsenya mowa wa kgaisano mo batshameking e ne e tshegeditswe kwa Vita Marena kwa Gamononyane Mewetse Maabane. A re utlwe Segofatso Malepa ka dintlha. Modulasetilo wa lekoko le ne le rulaganyeditse kgaisano e gopolang Jonas o tlhalositse fa sengwe le sengwe se tsamaile ka thelelo e bile ba itemogetse kgaisano e mashetla mo ngwaga. Jonas a re ba ikelela go tswela ba itshegetsa ngwaga le ngwaga. Gore ntshe talente ya youth, women le our di structure tsa rena le tsone ka rena le Division 1 le Division 2 di kone gore tse reng di plara to play this tournament. Kera di team because we had 8 teams from Division 1 and 4 teams from the stream tsa rona tsa borre. Then there are youth, there are women. Tsa gore ke sone se la se ka le bogaene the chairman. Kgaisano e monongwaga e ne tsene ke itlhopha tsa banana ba basimane di le 4. Twin Stars ke bone ba fenye mo letlhakore le morago ga go fenya matebejana ka dino tse tharo go e lengwe go gapa bomampodi le 2000 pula. Mo letlhakore la bomme kwa le gone go neng go gaisana ditlhopha di le 4 bomme ba masole ke bone ba fenyi morago ga go kgwatisa Makufa Ladies ka dino tse 2 go lefela go gapa sejana le 3500 pula. Mo letlhakore le ne le mashetla le go gaisa la ditlhopha tsa borre le ne le ngokile ditlhopha di le 16 go tswa mo Division 1 le Division 2 di tshameka kgatso. Setlhopha sa Thamaga Swallows ke bone bomampudi morago ga go fenya Moritshane Lions ka dino tse 2 go lefela mo motshamekong wa makgaolakgang. Dino tseo di nositswe ke McDonald Shimanyana mo karolong ya ntlha le Koketso Marake mo karolong ya bobedi. Thamaga e ne e fentse City Bucks ka dino tse 4 go tse 2 mo sekamakgaolakganyeng. Swallows e gapule bomampudi le 5,600 pula. I got performance because but 3 points to take the cup, but hela ga go se go ile ha ke tshwantse gore ke digele teng wa ile gore ke tla ha ke ntse ha tsebe ke bona sengwe se ira ka ke tshwantse gore se ira ka teng. Position 2 accept it. Go tla fana le hela go tla event ya fana la di something se le re ka phopota ba simane le getla ka sona. Kgaisano e solofetse go tshegediwa le kgetho la boraro mo ngwageng o tlang. Segofatso Malepa, BTV Sport, Gamononyane. Setlhopha sa Gaborone United se ntsheditswe ntle mo kgaisanong ya CAF Champions League morago ga go tshameka maleka a no setlhopha le Simba FC mo motshamekong wa tikologo ya bobedi. Mo ya go leele mabalatlhegetsweng ka no e le nngwe go lefela mo tikologong ya ntlha ba ne ba tlhokana le phenyo ya dino tse 2 kgotsa go feta mo motshamekong o. Simba e nnile bone ba ntla go nosa mo karolong ya ntlha ya motshameko ka thago ya penalty ya ga Charles Ahua. No ya the Reds e tsene ka penalty ya ga Lebogang Ditsile. A re bone matlhasedi ya motshameko o. Kiria puta bana ba le bararo gana ka kgwele o tshela jalo o mo go Charles bona ba tshameka ka sebaka brilliant save go tswa mo go motsa gole o tla ba ke tlola motho ga go temfa a ba re ke ba tsama mo loreng kana pero bona Charles le rwaza o tsana kwa ga Charles ba Simba ba beile jalo tumelo yotlhe mo go ene ba the Reds ba beile mo go motswa gole a re bone Charles aba pika jalo his spot go ka netefatsa jalo gore o dira jalo no ya ntlha ya motshameko jalo fela pi tso sa matlho romela kwa pele go tswa Maponda o dule Thabo wa go dirang ha Maponda ba mo gogile fa linesman lena ba dumela ka go fela gore ke ba bone and jalo a penalty ya stop aside the many machine Gaborone United ke tlhalose ke ene le ke la Thabo Maponda re ha gona le motshameki a le nosi yo ke dumelang thata mo ability tsa gagwe ke le ke le la ga Maponda me hela Repantef lena ba nnantsa le bile jalo motshameko a go ka mmiletsa mo lebaleng
tle be re tlhomile matlho jaanong go bona gore gone fa ke mang o tsamaya ithuma ba romile camera tse ditona ga go le thata o roma boetapele ba romile jalo moeteledipele the captain of the ship e lebogang ditshile camera tse ditona wa go lebaganya matlho le camera yo ntseng e le sehikantswe tota gareng ga Simba le ga Boroni United go ka bona nno pere bona wa go dira ka tselentseng jang fa le ka jalo go ka intimidate Lebo a re bone Lebo ditsile beautiful, it's a beautiful goal go ka busa jalo the Reds mo motshamekong e nna jalo 1-1 tiwela fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona sa nako ya boraro mme re tla bo re ntse re tsweletse le thulaganyo mo tsonetsho ya mahela jalo se kwa suta ya se kalaka se kgalagaji senaro le se mo BTV le Radio Botswana Batswana ba ipankanyetsa go ipelela boipuso mo pusong e ntšha